angka 23 agaga memang perlu ipalempu makokoe. Nah sebab saya sebagai Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidenren Rapang mamula kak seding istilahnya seakan-akan iro amalan-amalan na taupan rita tak ro riolo alena gurutta Ki Haji Abdul Rahman Ambodalle, alena gurutta kali Belawa Ki Abdul Malik, alena gurutta Ki Haji Abdul Muhid Yusuf kali Sidenreng, gurutta kali Pak Baja. Seakan-akan iro amalan nangga itawe maka de iro amalan ero degaga dalelena. Sehingga istilah napa kita we makokoy maka de amalan bid'ah. Kega na iro megayga kunnu nasangi bid'ah. Doa bersama kotopura mas sampajang nasangi bid'ah. Jadi mega mak baca donge komai nasangi bid'ah. Letek bola baru itay na bang nasangi bid'ah. Iya na istilah bid'ah napake tawe makokoa untuk supaya iya rosalange si sele si pasalah. Na de na pangewat tawe Pak Bu na reko iya na pakewe rewa iloko hukum na agama harang wajib makruh sunnah si bawa mubah. Iya kokui lima dasar rewa de na pangewat tawe de na si salah. Jadi ya kongka aga tajamah nak kada bid'ah tapodangi maka da aga hukum nanya. Iya ko maka dai harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi na sabari na haram. Kama kiro. Iya mitu ko maka dai bid'ah apa capak na ya tu bid'ah neraka. Kama kiro. Jadi nangga i maka dai nangka tau milau doa bersama pada i matarona pure mak bereselang masih kiri jolo. Tanya bid'ah ro angka mematodan lelena hak desa tapi tanya sampajang upa bahagi kie tanya sampajang apa iya ro sampajange ibuka ina si bawai kata dere itu tu ina si bawai bere selang imonrinna iya ro tanya sampajang tapi asanna sikir masuk dalam kategori ibadah. Iya miko na jama ipu ima yolo na bere selangnya salai apa okui sampajange na pertama iyan namoy mondrina sampajange ang kami matoda lelena tapi degaga hak desa no kilala sampajang jadi ako katau makada degaga sikiri na rekopure masampaja tawe tau makura baca ya tu makura baca jadi iya na mega pasalai na jamai imangi makokoy jadi upasang ipu imang tapananungang iro na sabaokom itu onron na wadding to pada mangolo milau dolori pong Allah Ta'ala perlu upalampura cede bela maka dia rodo abar sama dua mematoje tu pendapat angka pendapat maka dah iya rodo abar sama si bawa milau doang tapi dia na pada ilau kata pada kau makan bersama pada yandre andreta itu tepakan jaki gare jolo jadi maka dia sange doa bersama si bawa milau doang tapi pada lia ilau peko nilau na misal na Pak Galu koiko Pak Darak ka iya dia tu na pada ilau padangka nga iya Pak Galu koiko dia tu na pada ya rega maka cidi Pak Balu esa cidi Pak Galu Pak Galu nge milai bosi Pak Balu esa milau ya jana bosi Pak dia na tarale esa na kumisilopoy jadi iya na okoni na nala dasar nah saya senge doa bersama si bawa milau doang pada yilawi kebutuhan tak padahal deha rona cocok sah dena salah tapi iya lo hak desa dena iya miro bawang hak desa bahas si tanta pak dongenge dena iya miro makanya tu koi buka ikorange rata-rata ya tu pak dongenge namanya capakna Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana zolamna ampusana namanya capakna berarti kami jamak nangka hadesa narona bitar rampe makada iya ko ganna ipatapulo umakku si pulung engkau kutu salasi dinawali iya ko milau dongi itarima tu pak dongen nah
Ya iya ko ganna 40 jamaah. Na to mangilaw do insyaallah. Kajamina pulo ko nabita. Ya to na tu pas sabar ngampay nabita ya ko masampajat tomate tawe nilaw mah kadapak ganna 40 jamaah. 3 sab dengan 40 jamaah. Imam Asy-Syafi'i okulalan na kita fikirna maka dai ia pana assa sampajat jumae nareko 40 jamaah mukim. Iya kecuali tu kampung dia meto nagan na 40 tahu dia na marigagah. Iya ko ganna mo 40 to ko tu kampung de betongan na orang mukim tau monro ko tu. Iya na ronalay standar 40. Walaupun matu ko pikir ka madupa-dupan ni. Iya na ro pasabarang jadi ya ti pu imang iya ro na tajamairo angka tu dalelena angka kama pacara mapole tappa maka da bida amanang iya tu isa narakamanang iya tu tasurumi jo baca-baca. Kada pegay mo kita mo baca apa iya ro gurutta de metona de kita na baca si Kampilo iya mana ha gurutta kali si denre tu kita na macen ne mematoko kamarana napa ni gurutta na pala de na tarubang ibo na ya kung kataw makutana makre gurutta angka koro kita lamari nomoro seko langga seko nomoro seko halamas seko tu law no mo alay mo buka mo itay nah pala apa de na parilamari kita na nareko de na pala itu iyo po na makoko di malibo madari lalo de nalaga pak buku na de panang kadibaca jadi ko ni he jadi ro tau pandrite dio lo malom masakka ibacana jadi de na mega mapasalah iyo po miwita tay makoko ako manu ye napay sirupa na isang magala ni mapasalah mako matiga je ergo rek nasa gurut tamaka den ang katauci di menay isang magala tu mapasala apa yana de na pada ni isang sala ni yana tu ampay makadade baca-baca moki iya di pareng kalingay mako masyarakat iya rota amal kange kega na makada kutong kong kataw makadade gada lelena tasurumay makuta na tana makadade mi tu to pandita riolo de na pada tay mako ko mareng kalinga carama iya tau pandrita riolo makadami baca iye iya mu pigaw nasuro ni rewa iya ro tau ipodange makoro de na mega kutanana de na kadang kamoga hak desa na kenri mon ro hak desa na asamoga hak desa na de nang kana kutanangi anak mon rito manama ko maka kutana ya nang kay podangi ta pamakada semoga hak desa na kenri pole de to kana malamma sisan na ipodang de to na jamay iya na he jadi iya na tu ampai upasangi apa mega di makoko apa makoti halino magampan ni yonroy mak guru HPW idi manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga mereka paham onroto na madari dasarna agama ipasigaru-garu on nak moro ko Facebook wa pangewa mapangewa ma ko Facebook nasaba napasalay nangga akida padahal itu padila amal iya na masalah makokoy pak itu agama pak tak bagi angka kajian Islam angka yasa kajian iman, angka yasa kajian ihsan. Iya ko kajian Islam berarti hukum-hukum. Barsanana hukum-hukum na lalan na sampajange, hukum-hukum dalam kaidah muamalah, tetap mapangewate ko. De nasi di pandapa, apa po ang Allah Ta'ala mimato makada walizalika halakahum makomi mato koro pancaji de mo si dipaham. Makada po ang Allah Ta'ala kelo melo ka pasi dipahangi atakku wading Wulle tapi dia umelo. Puang Allah Ta'ala itu dia melo ikut tomalele ngapahang. Maka di puang Allah Ta'ala walizalika halakahum mako mimatokori pancaji. Dia masih dipaham. Jadi nang katau cik dimi paham na pake taunewa na puang Allah Ta'ala ya tu apa puang Allah Ta'ala mimato make lorangi dia nasi dipaham. Makiro pikinanya. Walingi contoh supaya membasa-basa kita paham. Angkai di oko Ahlus Sunnah wal Jamaah nah dia makada apa tu ulama atau pandrita lupu ya curi pikinah Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali iya napa atau pandrita tapi te ipandapak nah iya ko Muhammadiyah tu dia nak kumbang apa tapi cik dimi tu nasapai hak desa kami nama tak dae kami nana sama turusi atau pandrita napa nala cik di ia tiasa tarjih makanya itu sampajanna Muhammadiyah mapamulai kata berekna doa ititana carana rokok carana suju pada mana mapamulai punggawana ko Jakarta tingkat pusat latu oko desa si rupa tu
Mau baca na tu doa iftitana ya to itu Allahumma ba'id baini ipada pada mana? Yo potu NU maka tu ega nalati Allahumma ba'id baini nalati Allahu akbar kabira. Maka ega. Na sabab magai apa memang to mashab. Dalam fikih yo miko Muhammadiyah na sappai yo lo ke hak desa kami nama tada ye na ronala ci dia ye na tiasa tarjih. Walin ni contoh. Masalah mak dusa kangejen ni. Ang kecil di tau matoa, kan ang kasih di tau matoa, ro boleh bulu tau pak bulu, tau matoa pak bulu, arak. Ya ko arak pak bulu maka dai tau arak badui, asana. Nah ya ro arak badui, boleh bulu langsung ko nabi tamakutana tau matoa, maka dah. Iya garo ko pura kak mak jenne ya Rasulullah, takut lau karawai lama rupa. Tapaham ha? Oh iya, nak mundrin kak pak dia paham ni. Takut lau karawai lama rupa na denau pakai ngi palapi umelo mas sempajang mak jenne gak pemeng make nabi taja nah nabi taja nah ia tu muka rawai na pada mia itu udah cilimu kau ni ro rewa ni ro 20 asera asona angka to makana 22 asona puranon nak ya to matoi makutana we angka manatal luka lolo tau malolo ro lo okko nabi ta sitinro tinro tudangin nabi ko lari-larian na masigi natako ang katapalau makutana ya Rasulullah pada pakutanana iya ko pura ka mak jenne tako ukarawi kamaluak ku tanpa palapis umelo mas sempajang mak jenne gak pemang tappa mahkadama ya nabi ta jenne mana ko ha nah itu kare pada pakutanana tapi lihat jawabanna iyon na arak badui we lai podangi maka dade na marigagah berarti aja nemu jenne asam pajak mano iya kalau lo talwewe maka nabi tak jenne mana kok iya na berbeda pendapat lo maka dai angkana tau pandrita maka dah iya rohak desa iyo nak pamulangi na sabak tau matoa makutana yolo napa nak muda imunri berarti terhapus nia had desa iyo lowe maka dai kok agama nasi mansuk lai susui ya undang-undang maka dai di amandemen betul kan natanya ya ro berlaku angka undang-undang baru jadi ingkah hak desa baru dia nak berlaku ya roh jadi dia nak berlaku maka dia nak muka rawai lama rupa dia mu pakai angin palapi upur mak jenne batal ha jenne mu ya nak rona pakai kana pakai ya roh maka dia Imam Malik jolo na deje nak kada na ditabatal dia ni pakai ya ro yolo na nabi tamatoro pawi ya ro yolo ya mato pawi mondri na dia nak kada nabi dia ni pakai roh hak desa yolo berarti hak desa berlaku dua-dua ite garek keadaannya na paresay nasa iya pamulangi makutana tau matoha iya kedua tau malolo berarti ako tau matoha karaway kamaluan na din na marigaga apa awad di jaji tumata minakakangi tema kiro iya ni ko tau malolo berarti ang kasyahwat na batal jenne na berarti aki karaway kamaluan ngetanya iya roy karawana na batal iya ni kong ka na pasu na batal tapahan ya dua ni pendapat kayak kena batuk metola mapangewan itu kumakana salah itu kere kemudian angka tau pandrita makanya mantap sapi ide desi pale nata susu ay yang kamu pakai kurangan nah sabak iya tu tau mata yang kalasan mata rutari na pataka lupa itu makanya kami yang nabi batal nasang ide na marigaga de tau pagana si badega sak dinna jadi dinami dek to paniri sama kada ternyata iya to pak balen atau pole mi bulu iya talu kalolo dia mungkin mak bale talu-talun iya lebih pakai iya na riasat tarji melihat hadis mana yang paling kuat kita paham ya ide itu mak pangewa metu tu pak ko mak pangewa tapi aku tahu mak paharo de nasa ide jadi ide mani tatangan itu pada ya tu sige se olina roane makunraye baine si bawa lakai ya ku imanta sapi ina batal ijenne namo baine aja tak ada baine kumo aide ya imanta sapi ya tu baine tanya muhrim tania taulem nih tapi ya punai tanya muhrim tatu ko baine tanah semanta sapi apa ya senge mahram dua sarana haram dinikahi si bawa haram digauli nanya baine we lain nikahi si balai gauli berarti muhrim makanya tu bainebe manuri mantasaki hak tu hak kutam di asana agak hak pakai itu hak pakai asana tanya hak milik hak pakai nih
Tapahnya iya na tu na pangewangi tau pandrita ya kok kita nak malo masakah ha tapi taru jolo cek de lau walengi kesimpulan nah apa pangewangan na ya si ba Aisyah maka dai Aisyah ina dena rusak jenne na lakaye ko sige sai si bawa bainena apa angka nang kanabita pole mak jenne na melolo masampajang na lepak bawi bainena dena nak jenne na lo masampajang Aisyah maka dai manta sapi aganda na bau kita kare iya ko sarakna na bau berarti kepala pi nah kade na gesai itu ni kare ina maraje wani manta sapi nasa de angka sihat desa na pu ba Aisyah maka dai Aisyah angka nangka matinro ka si bawa nabita tangaban ni takko pesat dinga aka kamarak na nabita macika tangaban ni pesat dinga lau ka pesa inabita pak de galampu kapesa inabita lau sapa pak de kau sidepeku macan ne kak masapuru lau rapi lau sapuru aja nabita lau pananungi pala lima suju inabita bikine batal ijenne nalakaye nareko sigesai makun raya bainena maka pajameman ni masampaja nabita apa ukarawai maka dai manta sapi masampaja dia nabita na suju mi dena yang mana na to suju masampaja itu dikare tanam pangewangi itu ina maraja hewana dena iya na jadi aku iya na pahat pak de itu na pasala apa ni sekada angka mema dalele na pake okay. Jadi iya miro pak disa ngamakwero perlu ipaha pak magi na dena to mapangewa to pandriterio lo dena si salah anak ya to man ya tu mako ka ustaz cede-cede salih cede-cede neraka magi je tu nangka nasaba makuramo pinabaca iya haja biasa makoro cede-cede biasa lau tangaro waktu kumakulia nayoli kalau macaramo kogowa de upasalamanang no mana boleh macarama nakarte wenapa nang ka ustaz di milalan nola jadi mako memang jadi ini naro pacarama jadi ya tu pa agama pada milau na warunge pada law na warunge iya ro warunge angka nasubale angka watemanu angka kaju angka tempe idi manibawa kega metala ya ko watte bale tala ya naro tandre tapi aja tapasale tau mandre tempe itu jadi aku pandapak nih manta sapi nala teh aja tapasale ko pandapak na Abu Hanifah na pake tau ina tu ampai idi ko NU maka tu ya garupan ako masampajang ko Allahu akbar wah maenga tu itu angka jadi angka to tu nabilla mi itu dia pernah makan jat tato Allahu akbar angka to ko bami maka dia nakai